ole tuna kan video ti rau turi PMKSY nuaya lungchuana BDO is lungdar nuaya na tho kan thir ho don ani a tuna masa a kan mu PMKSY nuaya Rural Development Department ina Community Water Tank lungchuan tuikhur aron siam thathi PIA BDO is lungdar ani a he tuikhur amount hi siam thatna na amount sangson hi nuaili singkwa sanga ani ama chon lungchuan tuikhura hian inbual na mu malte hanchol hadam na mu malte omlawa ti chuan PMKSY nuaya kan BDO chak takin maron la in tuna chuan tuikhur changtlung tak mai tuna hian a omeka khotlang mi puiten an mangchangkai em a he tuikhur hi insuk thei lai phei chuanin insuk na turte azau tha din tui choi tan te inbual du dan te po he tuikhur hi achangkai em a abikin BDO chunga alom thu kanan soi tak meu ani tuna kan mulahi PMKSY nuaya rain water harvesting structure lungchuana tanga KM khatve lunglum anti muna siam ani a amount sangson hi nuai ni singkwa sang ni zanga ani hei mitam tak chuan chu lo changkai lo ni ten an soi thina amai ro chu an bel chiam wang lo le a changkai zia an hriat lo wang te po ani ome ma se he rain water harvesting structure hi apoi mo em a changkai em a ran cholna na sak ani o tuna kan muang hian hei bong ten chol ha dam nan an mangatin abula tengki hi alian thakop maya tuna po hian thalai tak ha ani chawa tui hi he tengki chunga hian aza velai alo om nge a ti chuan bong ten chol nan an mang thina tuna video kan siam lai tak hian bong kat lo lai tak ani a amai ro chu tlem lai deuh khan video kan siama khan kan ti lan zuai to kha bong an chol na sa thei em an mang changkai em ani bong ek atam zia chang hian a hriat ome thil hi a changkai lo ang hian kan soi mai thina alo changkai le a video chunga lom thu kan soi le ni e